Mayam Bukrumzari, I Joyce Shamna Impact News ki Manung Hutna Taram Nokchari. Handakta Parliament da passed Okraba Waqf Amendment Act 2025 Masigi Mayokta protest asi sum no cancel luckily Manipur yauna lebasigi mafam Kayamrum the Muslim community na taba mafam ayambada protest kana chatharakli aduga handa ikuidna Murshidabad protest thabada yamdrabada miyoi ahumzu lekidaba yaukre aduga chama yankhai mathakta police na fagat kibasu mayam lekre aduga hariba Waqf bill asi hozik Islamic law and tradition gi di yamna yamna maru oiba magi adude yam deeply rooted oiba adukumba waheni Waqf haibasi hariba Waqf sigi matungina Muslim lining chatpa mioy amana mahaki lanthum property asi Allah da kathok charage haina admaina kathok matamda masi mahak waqif haina admaina hainai aduga amutang Allah da kathok raba lanthum asidi amuka hanjanba yaroi masi yon basu yaroi mingon da pithok basu yaroi masi charitable activities ki damakta charity ki damakta hozik masjid sagatpa adagi madrasa hospital na chingba adumba public welfare gi oiba adukumba Tabuk Tharum Paikatpada, Siznagadaba, Dukuma properties, Waqf gi Manung board ki Manungda, minor like rubber properties, Ama Ogidor Neduga Leba Sida, private properties ki Manungda, Waqf gi Makar lay properties, na quite a chauba properties near minor hinery. Adu Parliament the passed out Ahamba the 1995 ta Masigi laws introduced our Kibani at 2013 the minor amendment Laklaga, Handak the 2025 Asida bill, Asida Home Bakaya Murum Proktuna. Magi ex passed out both houses of parliament majority the minor passed out kibani adubu masi passed out matung da masigi mayokta protesti lepalaitina dum chathari Manipur da su rally adum kana chathari ahoina latest development da Waqf Act asigi mayokta Supreme Court ta petition tara file tawkre hayeng asi judge bench ahumna saba bench na Waqf gi against petition Tharakiba Mayamasi, hearing Chathagani Haina Huna Pau Pangzare, Manipur gi site gi, MPCC gi site gi, Hariva, Ek Asigi Mayokta, petition file Taukring a sing a simak, Hariba petition asi MPCC gi working president MD Fazur Rahim Amadi, Hanagi MLA Amasung Congress ki Luchingbo Riba MD Amin Shah Anina petitioner Iduna file Taubani Aduga. MPCC gi legal department gi vice chairman amadi spokesperson so riba advocate Dr. Rabi Khanna local council oina sarugya gadori adubu nakalamromda lenga ki site gi huzik Waqf bill Waqf Act sumaina enforced awasi masi hanagi Waqf re yauramba magi asoi myam do masi amend taw nabai damakta sem ga nabai damakta nupi singi inheritance right adagi manung da transparency myam layam daba aduga masigi properties gi huzik laira atona ta singi damakta sinna ga daba do sinnaram daba dum myam yaurame land corruption tawramba myam yaurame masi myam ji chum thong nabai damakta amendment ji tawraga act pass awuni haina yam kana fondorakli aduga ngasi AC da minor petition challenge tawgada ba asigi matangda minority affairs ki union minister Kiran Rijiju na media da phongdok pasi Supreme Court na su minor lengak na yamna legislation ama yamna house puthoga phasna process naina chatharak pasreiza makhut thingjing pham thokte habegi wafam su lakli aduga I am very confident hozik Supreme Court na khuting jeloi habegi adugumba confidence su lei habegi mahaki site gi phongdok pasu lei re adubu hayeng di hearing chathagadabani na khoina chapsabadi karino habengam de adu hozik khoina puzariba topic asi AC hearing petitions against Waqf Act. Hiramasida Manung Huna Kana Binab election birba khogi expert guest na ahan bada ahaki right makta election biri oza Wahidur Rahman General Secretary MPCC oza Butaran Mokchari Mayai thamud election biri oza Dr. Yumnam Premananda Head Department of Law Manipur University oza Butaran Mokchari and on my extreme right election biri oza SM Jalal President Amuko oza Butaran Mokchari ngasigi discussion hobdok chabasi oza Wahidur Rahman dalak chage oza hariba Waqf Amendment Act 2025 lenga ki site gi magi asoi myam je semjin daba henna kano masak thokpa adukumba o henna bai damakta maina pass awni na kan hairi adai Kiran Riju gi site gi ju magi clarification mayam ama thamri adu hariba anova ek asreisa kari ahongba changes lakhibadagi hozik nationwide Muslim community na yaning daba pen of fundor glibase magi koroiba kari changes lakpadagina
Aji aji mayam na topic re anchor sabi re victory se akogi Waqf Amendment Act 1995 tagi aji 25 ta mo amendment toraga mo lapani ado lapasa ko 25 ta 1995 ki da le namba ek se sida di thoidokpa kai bele te masidi muslim scholars ni yam tanaraga marik chong matam da bibinna samaraw gi gamele bida yam phajana tanaraga to ki ado hajik live ek sida di madi ona tana bada hajik se kare hage da akogi Waqf ai mayam ne khangbi re Waqf se kano da muslim singda masa masa gi leijaram balam dagi ishor gi mingda habida Allah gi mamingda karigumba khara mi yoi bana sina na ba mi bana kana bi ka thok paduni Waqf se madu movable and immovable oi bi madu khona hiram kudung sina bi ai ko gi mi bi kana bada ngasai gi yankar jahabi khre ka gi sinu ya ge da ko gi jere table oi ba schooling khatpa gumba madrasa ni khatpa adagi ko gi mongkhong gi coverstan oi ba ya ba adagi hospital ling ba any mi bana kana ga da port ling khatlaga mo sin na bani amu Waqf taw pro jam lokson ba ya de hoi da madu free on dum lairani adubo masida ko muslim ya na hadaki 2025 ki amendment act se masida claim tawse kano da akoina hariba posidi yam dharma gi posak amane ba dharma gi ba completely masidi dharma gi posak amani dharma gi posak sida akogi law da Indian constitution na piba me bi right mayam ma madu akoi mat pa haitare madu malakpa adudane akoina masi yaning drise masi kai ke shoge da common sense da akoina masagi dharma gi ofam da tabida akogi article 13 oja syobiri sida asoibo lere article 14 da equality law da manada leba the article 15 Indian constitution yoriba prohibition of the discrimination on the ground of religion caste sex and the place of birth sida sokoni yaning da follow ba the article 25 the freedom conscience and the free profession practice and the propagation of religion sida the article 26 freedom manage religious affairs have yamroiba akogi Indian constitution gi article 26 the yoriba freedom to manage religious affairs have sigi sida adagi article 29 the protection of interest of the minorities hariba sigi Indian constitution gi ek nam se masi pura khungoi na raga torpase masi khoi yaning da ba aduga ahong ba kari lai ga kan akoina masung ma am se muslim sin ka thok chala podu muslim gi body mana hana British matam da khoi musalman Waqf ek kana khoi 19 masi am kuiro mangdani ko masi 1913 da da 1913 da British berata chambira mani bolama Waqf board na alo chama ga 1923 da modi ek an olaga British man chala lakpane sum lakpa adiga muk national law matam masi British matam gi ekso were adu musalman si lokto si harga Waqf ek sem do ga malai madu da Waqf gi lamsi ka maina manage ta ga ka mai sin da ge samari chum da yauri masi dharmi wa bani na masi da yauri da hadaki sida change lai bana kaino da akoi gi hariba muslim gi oiba sinaga da ba ji Waqf gi lamse masi board mom lai gani state ta adagi central Waqf council na central gi lagi ne thunda state board lai gani union territories board lai gani hariba board sing sida akoi gi non muslim yoksal la ba ta hana ki anau honglo anau se non muslim ti ani yoksal la kani haiba adem ka MP and the judge retired judge gum se masu yoksal la kani haiba moi do non muslim oi da bi ai hairapa hana hari sina MP or natragana MLA natragana retired judge yaw sumadu muslim oi gadam ni haiba ne adagi nupi gi achira ni yaw da di ka sugai di adu mati hana sudum yawi adu gi pot da ikoi na chingnajari sina madula akanda asagi khudamoi khona har kanda muslim baram da kaimta khangdaba Waqf gi baram da kaimta khangdaba adagi muslim religious su khangdaba madrasa kamai chalageni kabastan karino natragana akoi yoi ba pochi muslim ji gi majisina karino khangdaba mi khar laksalaga madu manage to budo lan lamjing ga koyai akoi chingdari se madu lan pakna san puthokraga lan chakhidana akoi gi pochi mang kadra habi chingna budini me am phawri aduna ni muslim ama akoi India we protest to khotna masi yaning de na toris akoi congress ji amna choba akoi decision ji akoi Mallikarjun Kharge akoi all India congress ki akoi president na so masi akoi ek to bill to pass to numit da akoi mai tuta thado masi illegal ama unconstitutional hai the Manipur se akoi Megachandra na akoi honorable president na so magi tuta da illegal oi aduga unconstitutional ni hai dana masi akoi phongdo khibal lerabani masi ki poche aduna akoi na signal adugi wadune adiga moka hana Waqf gi lerma land dispute se masi Waqf tribunal na tribunal lerami tribunal sinda madu tawraga final orameba hajuna tribunal du natabida akoi gi district collector da land of the law akoi laipak da state chanari ba law da wayal kani haiba hadi court chapaya ka doriba yes court chapaya da ba hadi land of the court salidra ado court chapaya gani hairakpa
ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯅ ꯄꯤꯔꯝꯕꯁꯤ ꯃꯇꯝꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤꯅ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯈꯔꯁꯨ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯋꯥꯛꯐꯒꯤ ꯂꯦꯟꯁꯦ ꯄꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯒ ꯔꯦꯁꯇꯥꯔꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤ ꯄꯤꯔꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯗꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯝ ꯁꯔꯨꯛꯁꯦ ꯁꯤꯃ ꯑꯩ ꯃꯁꯖꯤꯗ ꯁꯥꯕꯗ ꯄꯤꯊꯣꯛꯑꯕꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯤꯃ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯤꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯗ꯭ꯔꯁꯥ ꯁꯥꯕꯗ ꯄꯤꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯝꯗꯨ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯁꯨꯔꯝꯗꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯧꯁꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕ ꯁꯨꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯎꯁꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯐꯥꯎꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯃꯥꯡꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯋꯥꯛꯐꯒꯤ ꯂꯦꯟ ꯈꯔꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯊꯤꯒꯠꯂꯒ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ BJP ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯤꯡꯅꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ CA ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯁꯜꯂꯛꯄꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯤꯖꯥꯕꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯐꯣꯔꯝ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯀꯣꯗ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯄꯣꯛꯍꯟꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯑꯗꯩ ꯕꯨꯜꯗꯣꯖꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯤꯒꯤ ꯂꯝ ꯑꯃ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯀꯨꯄꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯃꯗꯔꯁꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯆꯦꯛ ꯏꯇꯧ ꯇꯧꯗꯅ ꯕꯨꯜꯗꯣꯖꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯛꯈꯥꯏꯔꯛꯄ ꯈꯣꯠꯈꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯁꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯋꯥꯛꯐꯒꯤ ꯂꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯂꯧꯁꯟꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕꯁꯤ ꯐꯥꯎꯗꯅ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯙꯔꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯐꯝ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦꯕ ꯋꯥꯛꯐ ꯕꯣꯔꯗ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯟ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯌꯥꯎꯁꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯣꯏ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ꯭ꯌꯥꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯔꯆꯀꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ꯭ꯌꯥꯟꯁꯤꯡꯅ ꯇꯧꯖꯩ ꯒꯨꯔꯨꯗ꯭ꯋꯥꯔꯥꯒꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟ ꯒꯨꯔꯨꯗ꯭ꯋꯥꯔꯥꯁꯤꯡꯅ ꯇꯧꯖꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯦꯝꯄꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯇꯦꯝꯄꯜꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨꯁꯤꯡꯅ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯐꯔꯦꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯗꯥꯏꯕꯔꯁꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯐꯔꯦꯕ ꯍꯤꯟꯗꯨꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ ꯗꯦꯕꯁꯇꯥꯅꯝ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯥꯝ ꯖꯟꯃꯚꯨꯃꯤ ꯆꯦꯔꯤꯇꯦꯕꯜ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯍꯤꯟꯗꯨꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯌꯥꯎꯍꯜꯂꯣꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯅꯟ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯌꯥꯎꯍꯜꯂꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯇꯧꯗꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯎꯍꯟꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯈꯛꯇ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯤꯄꯥꯏꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯇꯧꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏ ꯈꯣꯡꯒꯥꯎꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 26 ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯐ꯭रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स हाइबसिमा पुरा सोबा मसी पुरा खुंगाउनरबने मसी खुंगाउनरगा पास तौखिबा एक्ट ने पास तौर एक तौखिन अदुना से अखोय सुप्रीम कोर्ट सो तसेंना मसी अखोय एक लौनै लौवे अखोय लौसंगे लौवे अदुगा आर्टिकल 29 दा माइनॉरिटी सिंग आक सेंगा दा माइनॉरिटी इंटरेस्ट थबक तो हाबदो माइनॉरिटी इंटरेस्ट नतरे बसिदे अदु मसी दे अखोय खक्ति नते मुस्लिम खक्ति नते ममै थंदा अखोय क्रिश्चियन से तरप याय इवन Manipur so अखोय सनामही लेरिबा कांबोसी माइनॉरिटी नि सिदा सनामही टेम्पल बोर्ड का से ए मो यावसलगे गा हारप याबगी पोट लेरखदोरिने अदुना मसीदी यामना फजबा ममिंग अमदा अखोय मुस्लिम सिंग ले प्रॉपर्टी से मुन्ननबा लाकनबा अदगी मसी ओखाइना होनबने न मुस्लिम सिंग लौरगा मसी तोबनी मसी पॉलिटिकली यमदसु याम नियम सुमदबा अदगो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम रिलीजन गाय लेजरिबा मयाम माइनॉरिटी गी लेजरिबा पीरि मयाम द खुंगाउनबनी हायना अखोयदि मसी त्रितवे अदुना मसी यानिंगदना मुस्लिम मयाम मसी गी हौसे हौबने लौ Thank you, Oza. Mathangi wahanga se hak Oza SM Jalal lak chege. Oza hojiki egg si mangum da asoi ba maya magi weakness mayam do modify toroga hena masak thon na bai da makta minus semakpa bill ne haina egg ne haina hojik Kiran Rijiju na mana media da kana phongdok leire aduga mana example oina ma habse munambam waqf land dispute mana kana pali series da fishermen ngayokpa farmer haita chatrugrom moise lamje moina lairuraga कोनदी मसी वक़फ बोर्ड ना मसी दी वक़फ ने है माइंड डिक्लेयर तौर पर दगी मोगी लमगदो में मांगी बखोट की बजे सिम्याम पलग माना है बजे आर्बिट्रेरी डिक्लेरेशन ऑफ प्रॉपर्टी अमजे हेक्टर वक़फ गी ने है ना माइंड बोर्ड वक़फ बोर्ड ना माइंड डिक्लेयर तौर बजे मसी कॉन्स्टिट्यूशनल ओइदे अदुना मनुंग दा याम फजना सर्वे तौरगा फजना मसी ने हाबगी मतुंग इन्ना डिक्लेयर तौगदबनी हाबगी अदुकुंबगी सिगुम मयाम जे प्रोविजन जे चलगा अनौबा एक्सेम्बनी हाइना भांगना पल्ली अदुना स्वाइसदे ओजा करी हाइबिनिंग बगे अदुगा अनिसुबा वहांग अदुम हंगजावरगे ओजिके बोर्ड ता ओजा वहिदुना दि पल्बिखरे दो बोर्ड से इजा अतोपा नॉन मुस्लिम हपसलक बजे मसीजना मतौ करमना मागी मैनेजमेंट दा असोबे प्रोप याबा अदुगी पॉइंट जो करा हाइलाइट तौ खैगे कनो से ओजिके वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से मसी वक्फ सी सिगी मनुंगदा लेरिबा मागी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम मागी फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी नत्रगना मागी लेरिबा फाइनेंशियल डिसिप्लिन मागी लेरिबा मनुंगी इंटरनल डिस्प्यूट्स अदगे प्रॉपर्टी के मतंगदा खोये मेक सेंगदबा केदोबा सिगी मैटर सिंगसी मसी फजना डिस्चार्ज तौसी मसी फजना जस्टिस पुरक्सी मसी फजना क्लीनिंग तौसी हाबगी पांदमदा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से मसी पुरैरा नत्रगना अतोपा मधु नतबा मसक लोटपा तोंगान मागी पांदम खरा लेब्रा मसी पोसिनि अखने याम मयक सेंगना
makai sengna akhoi khangminaba mathau tarisi lega ki site ki habada di zum singdong na bai ne na kana hari masi Waqf gi manungda Waqf Act si 2000 Waqf haiba India da Waqf Act si British matam dagi haurai 2013 dagi haurai ado akhoi sorry 1937 1913 dagi haurai aduga 1937 da akhoi legislation akhoi gi yamna marik chumba legislation puraktana India gi Sharia Act na singba British matam da masi phajana strict legislation puraktana masi chana wai pot lai India ningkha tama matung da su akhoi gi masi gi kano sing sia akhoi update toraga akhoi India gi parliament na masi endorse toraga muk chana ba khona ba dui pot lai ado sigi manung da series of amendment myam lai khre ko matam gi time to time hana yauram da ba awat pa leramba kedoramba du hapchan ba hana leramba ga sumadu complication leiga da ba natraga matam ga chana da ba leita ra ga lokthok thok myam lai khre tawo masai da yamna strict koina tawaya ba masung ya da ba posani khak leiba shok wai da area khara ado shok asu ya ba khanna su ya ba nainar su ya ba area khara da handaki matang si shok wai da area khara yam chaung na yaurok ba da maruwaina akhoi gi personal law ga mari leina ba hiram che masi sima shok pa su ya yati ado akhoi oja praman da su yaw biri personal law ga mari leina ba hiram da shok pa wa pham yaurok ba handaki si for example you could elaborate the way masi akhoi gi maruwaina akhoi gi religious ka mari leina ba matter sing se masi kanana khangani haiba matamda akhoi gi religious ki scholar na khangadam ne Islamic scholar na khangadam ne ba ada akhoi gi Islamic scholar amana Waqf ga mari leina ba siaisra tholakpa property dispute sing chiga mari leina na yengsan gada ba madugi kanodu da authority du da kanana tawgani haidana haiba matamda Islamic scholarship du na tawgani haiba hiram che masi gi pot se lothu akanda atopa Islamic scholar na taba atopa miyoi sing hapchalaga makhoi sing du na madu dil tawba yaba ki ayawa pusale eba ko na matang sesida yamna akhoi gi amendment gi act sida yamna yauba mayam punamak na masidi akhoi gi property Waqf da lariba property sing che lut tawna na ba khakki tongana na masigi act se masi torakpani haina mayam na hairiba aduga haidam sunga maroi da posak che kaino haba matamda ai kitang kano tawjage mayam da ai highlight tawjage akhoi maruaina principal act hanagi lejariba principal act sigi section 3A da clause 1 da sumaina pot ama hapchal ai handaki no person shall create a waqf unless he is the lawful owner of the property and competent to transfer the or declare such property hayego ado property si Waqf da piga do riba Waqf da declare to do property se declare to dringa ge mamang da masi phajana lawful oiba owner oigadamni aduga masi aduma property do kanagum Waqf da piba yabage competent person oigadamni haba phama number si pusala eko si hana su leijaba potni Waqf da kanagumba property ma Waqf da restart to matam mai pata yaudrati phajana bona fide oiba pata yaudre restart to ya ponte koi han deidum leijare han leija ha koi Manipur da madrasa or akhoi kano masajid aduga idiga kabristan myam si restart to ni si pata yaudrati restart to ya ponte adu sirei sigi wafam ma akhoi clear oiba akhoi gi kano ma posa ma si hapchal ledra si hapchal matung na ma makhata na hairi ba sirei sida akhoi gi principal act ki section 3C aduga clause 1 da amuka sumai haijale ba any government property justify identify or declare as Waqf property before or after the commencement of this act shall not be deemed to be a Waqf property lenga ki property government ki property se government ki ne identify to bo oigera natragan Waqf ki ne declare to khrabro oigera sigi act se hauji amendment sigi mamang dam sung matung da si lakpa pot se masi akhoi kano to we yaroi government ki property oi taragadi madu Waqf gi oi bi yaroi hari ne ba adu taragadi property si government gi ni Waqf gi natte haiba pot ama khak akhoi gi sigi question ja amuk makhata na hairi if any question arises ana mathang dam uk lai ba clause 2 da akhoi 3 gi section 3 gi clause 2 se amuk lai ba any question arises as to whether any such property is a
government property, the state government may be by notification designated of an officer above the rank of collector. However, the mathang amuk lakpada amuk kari hare collector duna kano to hek kano hokibas ready kari hare manamka mage final report ama submit to report di work phagi property nene treat to roi hare bako aduga amuka mana madu government ki property ni haina kano to daraga de report piraga report to ge basis ta akhoi government notification thoga government property se confiscate to bangam bagi chap chaba provision se sir pusale ba madu daraga di swaida lakaduri se simdang haijoge sil lakaduri se kana gumba mi amana kabarstan se akhoi gi Waqf Act restart tauren khalasi kabarstan se restart tawdring ye mamangda kabarstan ki ming kabarstan se akhoi gi state ki oina ahangba jaga oina leramena khalasi khundugi mai magi lam yen thokna badagi lam ju yen thok pada masa masa gi yumda yenabda thungkiba khara de kabarstan gi khamba khara sanjabung gi khamba khara sanabung oina khamba khara mai khangnari ne khunsil lam sembusi natra sigi matam se kabarstan gi ne na khakpa lam se kanoda akhoi government rest akhoi pata piyo na chale pata si akhoi title deed kari krama ma phajana registration tawdabida pata ma isam chamna dum pithore ebako si pata si puraga Waqf Act restart tawbune chatli ne ba da hauren di adugi kabarstan do madugi maming da magi da sangkhriba pata do madu aran ba pata ni haina sumaina pot ama khak question am khak erase tawre eba question am khak lai eba sigi matang se di deputy commissioner si da designate tawkhrani adu yengsalu sona deputy commissioner do na yengsan bakanda masi kabarstan ni maming da leiba lam nate si government gi state land na order thok thorani adu di government na ngasai gi kabarstan do da ngasai mi ka no to we are roi poloi ba chap ya roi khoi funeral to chap ya roi adum thingrani sumai to raga oza aina chamam na bamu phawa habdi aina khanbana ji Waqf Act aina land je property je aina kathok charage hai taragadi isagi lam oi taragadi aigi document leiramgani duga ai kona ahan oirakanda ai kathok charamage haiba matamda aigi che sang loi leijaram duine ba aduga property se katho matungda Waqf board na loksalaba matungda madu kabristan onthokera madrasa onthokera adudi Waqf board ki mai matung ina mai na manage tawjagrani adu ozana hoji haibiriba example dadi kabristan oina leijaram baduda aduda magi property deed ni base kana na salaga board na salaga adu ai clear to adu ai kitang clear ai clear to jage kitang mayam na gyan ta ba yabse akhoi ge ozan so horen make sense adu matang do amuk elaborately panbira pa yai akhoi for the information of the general public ko akhoi gi Waqf Act akhoi gi kano toriba acquire toriba property se source home dagi tawi amana declaration haibama dedication or declaration habama kanagumba natraga miyo yama natraga committee yama mai property haiba property se Waqf Act gidamta dedicate tawre declare tawre atopa amana long use as a religious purpose ko akhoi dharma ga mari lena ba religious ka purpose a mari akhoi sangna seasonara ba adu masa mathanta Waqf Act property oina akhoi changpa da atopa amana no succession ko my succession my legal hires latraba makha tarakna ba adu taragani madu Waqf Act property da changpagi posak leiri bako ada haujik hairi sina ngasai gi declaration do adum khatang thamamaga atai amakha ta ani do na thairam bagi adu gi ani se masi si government confiscate to ge haiba adu gi provision nam na khai siengna masak lot laga sigi kano se si yaurakpa makoi gi anoba amendment se yaurakpa le atopa amana Manipur dadi kano tore mapan dadi akhoi imam bra magbra takbra darga adagi pir khana yatim khana adu ada achaw ba akhoi royal family me amam khaki zamindar me amam khaki adagi kano chor ba landlords me amam khaki mai magi property sing se akhoi no succession directa ba kaidorakta ba dagi matam duda akhoi mai sina ba dagi ahen ba aremba sing dudi Waqf Act akhoi lagi mingda property of Allah waina betul man waina community waina sinana baina katho amba kadoramba mayam se housing na moini aim to isi kaino hakanda athi property sing to kamai to raga lothokpa yaga dege kamai munba yaga dege hidden agenda ni ai sigi agenda am to rago sigi make lar ba khudam di ngasai gi adugi property makhoida Waqf Act lakhri badugi source to
madu yang kanda madu ki source to lali hai na adu ki question me rise tor kadoi ne ba adu ki question re rise tor padai di deputy collector to government appoint tor ga khuthi jalan ba ya toi ne ba adu matam du de adu hek mana inquiry ho kheba matung dei di waqf ki property ne na dil tor roi waqf ki property ne lo roi hai re ba the final report ama lakani final report si matam gi leiriba government to influence to bangamba hojik leiriba government sin influence to bangamba ngak tare ba government ki machinery se ana makhoi gi report to da yum pham wara kanda kai taron state government na waqf gi nen leraba property se masi lokthok bangam ba waqf gi maming da leraga su okay sigi provision me amam khag yausal lakpa sima aragi atopa amana kari akhoi gi Sirajira non-Muslim inclusion la isi board non-Muslim inclusion la isi si karim tenati board ki magi manung ki waiba akoi ki functioning do madai da khutinjan me yana na bani are Muslim nataba do mandatorily adu khaktang Muslim nataba khakta hapjan gada bani haiba natte Muslim hapasu yai Muslim nataba habasu yai haibani aina akoi India ki home minister na amisan nan haiba adu Muslim adum haptoi ni ai kanoda temple bota Hindu nataba hapoi di ai su yaroi aduna Muslim adum haptoi ni adu Muslim nataba hapkani haibai compulsory hapkani haibai pot yaude haina bana ngangi se yam kitang solve thor yam kaning phuloi ba yam cautious oi ba adu yam kadar father gi loan ne ba ko Muslim nataba hapoi da voi taragadi hana de dum lai jlei ba akhoi gi kano do Muslim abana oi gadam ni MP oi gara ex MP oi gara MLA oi gara ex MLA oi gara judge oi gara retired judge oi gara hana dum lai jlei ba Muslim da gi tau gadam ni haina lari do adagi lauthuaga Muslim nataba su non Muslim su haya hapa ya na ama provision ma hapchal lai se masi pot se manipulate tau na ba pot se lan na season na ba yana na ba madu torakpa matamda kai doi ba ngasai ge mage property me amum ge dispute arise to doi ba adu ge dispute arise to rakpa matter sing che masi state government na poching do forfeit to ya na bo hona bada mana pusala thami ba mi sing do maduna facilitate to doi ba aduna handle to rakka doi ba sigi yamna phajana systematically plan to ba waqf gi nen leijariba property sing se snatch to na ba munna ba lut to na ba thoina na masi articulate to raga siema ba adu gi intention na masung adu motive ta siema ba adu gomba amendment ekama oiba adu gi pot adu na ni akhoi sida miham dan da kisre sida uncompromise oiba yamna kanba movement ma lai se adu ani shubam na movement yam kanna lai sigi maru oiba maram se akhoi gi Lakshman Rekha na khoi amal lai tai na Hindu sing haina ba akhoi cutting of kari hai tare cross line adugi kaino se henjana ba ya ta line se si yousala ba khang bangam bagi magi tolerate to bangam bagi magi pandon je loma ba level sin loe haingai leti Babri masjid na Islam laining chat pa sing na masjid siam na maru aina lonam ni Ram gi mandir si mafam tu mak ta sa da ya di hairi ni ko adu Hindu sing gi sentiment ni haidana akhoi ge dispute sang na lehele matung da court yaure adu India gi judiciary su kari tawi adu gi mafam tu Babri masjid sa pham tu mak ta Ram mandir sa ga da adu Ram pokhib ne na archaeological na proof tawra kana na proof tawi kai tawi mafam rang khangde Hindu sing gi sentiment ni adu Ram mandir sa ga da ni Babri masjid to somewhere else mafam hong to kai dum saru ga da mena tarakhiba matam sida court fine akhoi ge appellate court hai ga dran traga akhoi ge supreme court ki final verdict ni na adu dagi makha tani ngai leitrabani na akhoi muslim sing na tumin na budi adum leikhi adu raga su muslim punamak ki sentiment ta si leipak sida tawriba system je masi religious sentiment thugai ba mi gi handakisna ani suba adugi nupa se masi retire to baga tha khrage manungda BJP gi MP oi khrebo adai taragadi judge do sira mangon da mai credibility sida miyam na kari kamai khandoino sigi pot ama leirakpa sumaina adagi amuka makha tarakpada akhoi triple talaq ki haro natraga akhoi gi kano gi haro akhoi gi tongan ba legislation miyam amakha akhoi gi puraga masigi legislation sing sigi khuthangda akhoi gi Muslim sing sigi leiriba kano sing sa attack to ba systematic attack ama akhoi sum chatharak pagi poche handaki sirati kham theng na kano torakpa sina amuka hen akhoi mayam da fall apprehension sina akhoi India gi constitution da yawriba
secularism hai Secularism pusak da che attack lauthok kanda India se koi gi Hindu rashtra Hindutva philosophy na Hindutva ideology na govern towa Hindu rashtra ma onthok na bagi khongthang da koi chapchan step se lore haina khan bagi pol ama lakpa aduna Hindu nataba topa kanglup singchina India se secure oi roi daba aduma environment am lakpa ado Hindu ta nataba India Muslim ta nataba Hindu su yauna India da leiriba myam punamang namong langa isina kaigino hai kanda madugi potuna chapchana lakpa taragadi India have city my unity in diversity ni tongan ba multicolors adage multi ethnical groups adage religious groups mayam chigi punna khenaba mayam gi marakta pun bagi saktam da punni hingminaba adugi akoi kanglon da sem ki ba constitution amana akoi mayam che binding toroga hingminaba posak ni adugi constitution do thugai ra ba adu taragadi kamain tawni sina India gi preamble da yauri ba akoi gi sovereign hai basi अखोई सोवरेन ओइजररोय मजी खरा मॉडिफाइड तौथोक्सी एनआरकी ओइरसी गाइना सेमतोकपा याब्राबो पार्लियामेंटना यादेदना रिगे रिपब्लिक अइसे अखोई रिपब्लिक ओइजररोय सेमतोकपा यादेदना सुमाइना डेमोक्रेसी से अखोई सेमतु असे हाबे यापोन्तेदना सुमाइना अदुगे मनुंगदा सोशलिस्ट अइसे अखोई खरा सेमतु असे हाबे याबना तेबा सुमाइना सेकुलरिज्म हाइबसे मसी सेमतोकपा यादबा हुजिके पोतसिंग अदुमाइना सेकुलरिज्म सिसु सेमतोकपा यादबा पोसामनेबा अदुगी सेकुलरिज्म दुगा मरी लेनाबा आर्टिकल सिंग सेकुलरिज्म गा मरी लेनाबा प्रोविजन सिंग दुदा डायरेक्ट अटैक तोइ सिनेबा अदु आर्टिकल नंबर 14 गी पोतुदी अखोगी लेरिबा अखोगी इक्वालिटी बिफोर लॉ दो मदु डायरेक्ट अटैक तोइ हाइबनी अदुगा मदुगी कुपथाबा पोतसिंग अदुबुदी अखोई मखातानो जा प्रमाणदनसु थंबिरकबदा लॉगी एक्सपर्ट नि माने हेना authenticate oi mane ma exchange su thambek ko yai aduga amarom da article number 15 gi discrimination against any the citizen of India si akoi India da level citizen jing si dharma gi ming da discrimination to yate adu hantak toriba legislation si di dharma gi ming da direct akoi da discrimination to bani Indian constitution da akraman to bani akoi kano da secularism da akraman to bani aduga akoi gi leriba silent features ha batare akoi unity in diversity se attack to bani aduga punni hingminnabagi coexistence ta attack to bani aduga Hindu gi phanana basu nate India thugaina nabagi lambi da sanction ba adumba keno bani masigi maruai ba maram di kaino hai kanda oza maram da mathang da lakchara ge zana point yam thamire matam ji kitang loislak panina mathang gi bohang je oza praman lak jage do question je hang dai da PCR da haizari hoji ngasi mak file to kibagi petition file to kibagi adugi video clipping to thabi rakna ba haizari hauji koi bharat ki chawhraba adom ba supreme court delhi da koi ngarang ifal thadokaga supreme court ta koi ngasi koi honorable ex MLA Fazur Rahim amadi koi local council amadi congress ki spokesperson M Ravi Khan galone na koi ngasi election adum ba koi Waqf Amendment Act asim matakta koi na PI lama thare case file tore hai ba asi koi na yam munna koi na khangin jing musidi hai ba pot asi koi samvidhan gi pot ama ka hen ba right to religious hai ba se koi manghan ba article 26 to sop na maram oi ka masi koi tongdiri ade koi khunai gi oina leiriba bharat wasi da भारत के तुम संविधान असिबु लेरिबा सरकार असिना लेरिबा बीजेपी की सरकार असिना उसित थवैदना ओंथो इंजिन तंगबे दमकता तंगसे निंदा तौरी अदन कांग्रेस पार्टी खोइना अखोइ तरफतगी मसी रिपील तौगदमनी अमजु रिरोल तौगदमनी हाइदना कोइ Okay, ozang singasimag MPCC ki site gi MPCC ki working president MD Fazur Rahim amadi Congress ki luching by MD Amin Shah ani na petition oiduna Supreme Court at maina Waqf Act ki mayokta petition file tawkhre aduga MPCC gi legal department ki vice chairman amadi spokesperson advocate Dr. Rabi Khan local council aduga hayeng asi atopa petitions mayam am leibna hayeng si Supreme Court hearing chathagani habagi adum mangjongna dam leire aduga har bangasi file tawrbzi hayeng chathar ba yai habagi adum magi pauzu thajabasu lei ozada gi khangjaring basi Kiran minority affairs ki minister Kiran Rijuna phongdoki basi I'm confident that SC will not venture into legislative process. Hara manakan harbe SC na legislative process ta khuting jalakani habasi thingjala oi habe yam chawna confidence lei aduga
law ama hozik legislation da house of fazna mina due legislative process tawraga mina pass tawkraba law madubu mai sanctity ngak paji adum supreme court na su ngakani habigi thajaba lei hare aduga mana haibasi lengak na jo khoi center khoi lengak na ju hayeng karigumba judiciary da khuthingjing lakpa taragadi madu faroi habigi mana maina wafum phongdok le aduna zade khangjining baje hariba ek asigi mayok mai petition file taraga supreme court agi tarakpa yaba why or like what supreme court na kariya thangdi pirakadoba pirapwa yabage aduga x maina form tawkhra matungda masi amka repeal tawbase supreme court ki khutta dum leibra kaironi sida अखोई माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर को यूनियन माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर ngang khoi ta ko ta ada khoi nyam kana adon di chaningdre di kaino kanda sidi india gi constitution pa bada atopa england ga kheni england da di english parliament na sembu law chi english court challenge to ya de england gi wani ko akhoi gi nati akhoi da di khwai da gi chaw ba constitution bu shu ga di court challenge to ya doin ek oi bi ai executive order be lo ya doin si akhoi judicial review ko wai ko judiciary se final authority se judiciary de pi doin aduna aina ka ke di hong saw ko ngang du yam kan aina kan oining de ek mayam struck down to yam lei re si da nati sina ham na te 100 times supreme court na ek mayam parliament semba state legislative assembly sem ek mayam struck down to bani kari da struck down to dun ha kan da ek am struck down to si point ani amana basic structure doctrine hit tawba ma struck down to ani aduga constitution gi any provision including fundamental right hek madugi inconsistency or ma adu struck down to ani dane ba to du se amana basic structure doctrine ai doctrine basic structure si 1973 Kesavananda Bharati against state of Kerala aidana yamaru case ni just around the hill to in harmony basic structure is constitution gi basic structure khale basic structure ira yaw nate ma di constitution identity takpa india constitution hai du se hojiki basic structure yaw with them india constitution hai du ne identity of the indian constitution adu di sokpa yadam parliament law sema ko sokpa yaroi aduga constitution si parliament amend to boy article 360 ki makada madu da su adu hujiki basic structure do yaw report to mo lokthok pa yaroi kudam haibada akhoi ngasi gi khanane nam sig mai lena ba koi secularism ma basic structure mani adagi ma rule of law kaina lei ko adagi di federalism kaina makhan moi trying to trom do lei adu kanoni akhoi na haji example ni madu loiba na te supreme court this is only illustration hai man adain haji kano secularism sidi basic structure oire sibadi akhoi yet pa yaro masi 1973 gi supreme court thodar pa gari sida akhoi gi 1994 gi akhoi gi esa bomai case ase adu full stop namgrabani ama sidi india gi kanu de yaw from constitution gi jurisprudence yaw le bane ana quite fast high challenge to see whether this amendment of moin di wafa ai wakap sum na hawai di sum hai bai ne ana si yam kana khanjen biro no sa arabic ki kari gi adu da wakap har wafa har wari bo ko samane idea di WAQF to ne khoi khanari se ana adu gi potu da quite fast to see whether secularism hit to dabra aduga secularism the basic structure ni adu di akhoi ni adu di yana this is non debatable adu di court adu matter or only hit to see secularism the hit to dabra sim ha ma test to ni ada lurina hide haiba secularism ni basic structure ni haiba ada kari da test to no whether it's a secular ana india gi law yaw si secular na ta se formula po the supreme court ha lore akhoi apex ko su hai adi kana gom top court hai ji top ba yam chawba ko apex ni mana constitution gi mana final interpreter ni guardian ni mana hai di lore adana madu article 141 di yaw bane ana hojiki secularism so esok ti kai di yenga de ha kanda moi formula am le si ai puthok bonate supreme court no puthok pani essential religious practice test ko essential religious practice haidi dharma khuding mak islam oiro christianity oiro hinduism oiro sikhism oiro anything buddhism oiro magi core khar lerang bane bako adu yaw daga edu dharma du leibi yaro do adu dis tasto bo yadre core principle lerang bane religion amagi adu gi core principle do adu ne khoina essential religious practice ai adu sogadi law adu de law amta madu law amna ma theung yaro step down to do ni do secularism kaire
idea se aduni ko essential religious practice se test tok do ana aduga non secular oiba part khar yauri ba ko adu du di state na law sem ba ye adu makha da ni mase kuira ba case ni 1954 dagi akhoi gi Shirur mutta case ka with just that and held top 1954 ade sayara bano kind tauna 2007 gi la na ko triple talak sir down to bodo triple talak to supreme court na high se kaino bu madu sumi sum still ye na hini ba ko adu no wari ko na high di triple talak to madu islam gi essential religious practice na tip adu khai do su islam adu le ho ye adu na lo ni step down to ni amai to na Indian Young Lawyer Association against state of Kerala in 2008 ki sidana temple am lay kano da Kerala da Lord Ayappa temple an adu nupi janga da nupi sei tara da gina yankai lena ko nupi gi ke lakun matam se sida amat sangbai ade haina moi religion gi custom na tawrame adu equality clause article 14 struck down the hit tawre article 15 discrimination hit tawre adu ko na struck down tawre sangbai ai sang hangre adu moigi religious practice adi moigi core religious practice adu sokta supreme court na lai du nu pan changba nu pin changba ya da labor ne hai ka su hairam di lai du mi ne sembali na ko mai to nu kupna nei na kanda core religious essential religion practice sa sida test tor kanda adu loi test tok duni anga sai gi waqf wa wa fa wa sisu test tok duni whether essential religious practice to adu da hit tawra tawdabra adu hit tawra struggle down tawrani Kiran Jiju na higher higher this emater corner hit out and stuck down to her. Adu ying tare quena. Aduga moina basic philosophy ex pass out with the moina high this chumusum daba it will be decided by Supreme Court. Public domain the queen lady yam pasi high with the improve administration management enhance transparency and accountability. Now a transparency really the look I don't come the when high over transparency accountability or Heleni higher the simplify registration Fazana simplify to on high when high bobo my main can say objective high tare inclusivity now in Nupi Yarum the Budu Nupi and Yaw Kotno Togdore the Hiti non Muslim Yarum the Budu non Muslim was half in Togdore inclusive when they had him when protection of women right protections happen Bigibudo Asagi walk up high waffle alal aulat high sida Nupi Injila Poya to Nupi and Ka Adamina Adagi the ambiguities exida Hanagi 1995 exida Katang Mung Tata Bazaga Shemdokani high at the increased revenue for welfare Adagi the finance and discipline Silani more high government Moina side to get high case Mayama Tamil Nadu the Tokiba case Adai Govindpur Bihar Adagi Kerala Karnataka Uttar Pradesh Tawziki entire village stay work for Bordna Masi work for Ore and a claim Taukraga villages sing my Amama Yum Labham Lake Tabadu case Miam Tokis in it as the Langaki site to give in high base case Miam Sikuma mismanagement Mayam Lake. I cut a Hajabari bra. Yayoza Matam in the corner Matam the second thing Kanosu matters is Yam Marueba Supreme Court will case Miam like other case the Yam saying that Taus Yaweduka ran thinking miles long to Koyoni India Jamni other Husiki said Waqf Act Amendment Bill 2025 Akuna Kambidu said Assembly Mamang history and I'm going to 1995 Amendment C amendment of Wanico 1995 X amendment of doing Sina Akun Kangda Minano when put up on the 1995 X amendment of doing Adam Nungai she lazy Aquina pays double pages number I maximum sections substitute Toreko. I know it was here with that like one. I write that amendments when told the chapter money section of money Tawebo. So some na X on Tore Aduga Eki Maming Buhonge as I walk up see Hong Dogamazi unified walk up Emong Filaptuni walk up see Yaw Adula Tokani substitute already unified walk up management empowerment efficiency and development and like to Mammy pass hangers high with the Matamani Sam. I think I can hijack to go second wrong like Matangi Paul Mary. Quite past Aina hiding is Sumusum W decided by our FX corner decide already Mongonda Quit Hazaba Tummy and quite past the Hizabado. Sigi secularism to Tonanico, but do basic structure ni hit over Togdabra, insensitive religious practice over Soctabra, but do Sweden Tonanin Kale. And Adi Subada, Aquina Taudusi, Article 25 ka 20 secularism, see and 25 26 case.
25 tagi 26 ne maroi freedom to manage religious affair aba masi sober sok to yang kadoni si maya maroi na haying satharani aduga ai kharga hore khana bu nungai na porka thamjage ko ahan bada sai wafa gi wakap ki meaning to handasu yare ado aina haijeni supreme court tatan hairakpa once wakap is always wakap hai wafa he oi hi ba du boyani adu ne khone pamine haise yam phajajani adu ki principle hit tor ko doiba sai gi declaration to ahum masi supreme court na declare to ki ba lai khreba le once wakap is always wakap and school adu ne permanent dedication na ko na haido khwai fast ta formation se sidagi hore action se formation ji view ne phang sai su koi jalan su hai bi khre formation ji ahum thon to be amana declaration ai masi kamai ka thok sare na declare to wa tawraga ama oirani ani subana recognition based on long term use kawi wakaf by user kawi se ko ade amana endowment when the line of succession end sina wakaf alal aula dang sai do magi success my successor like to macha su thang le no kan da wakaf on rene ko amai to ba hojik pudi se nupi injel asi gi kano board semba da adun akoina haje ningi di declaration okay fine si thami hojik si lok to krani recognition based on long term use lok to krai boji si yar do si ju am phakta bai tare haidi sai religious practice wena mafam du wakaf oina sum sin nazaram du si lairoi ba hoji adun si leitaba si su supreme court akoina thiba da akoi kano da Ram Janmabhoomi case na ngasai panagi budo Ram gi mai pokhom gi case to adu gi case ta pera na chama kuni thore kulum dora adai de yawbuni si legally recognized to po amani han muslim gi ko ada si hit to ko mal si jo khar tawna ko do mal kaino kan si long established principle oire adu supreme court na su legal recognition pi gra bane ko Ram Janmabhoomi case ta an ai di masi lokthoi ji kai gi kari reasoning ai khangde adu government adum kaino tokjari supreme court tokjari adagi di formations amaga yauri amajam sati yeji mati bills na only a person practicing Islam for at least 5 years aba okay 5 year practice togdraga di nang declaration tawsu yaroi wakaf create ma semu yaroi piu yaroi adu di am ludro adu sigi exina bill sina ani khaidwe those muslim they are practicing Islam Kanadi Muslim chattaba ngasi katang olaga su dum ya adu leiramde haujina 5 year gi ama lae 5 year gi precondition lae ba adu lurisina muslim ji ani classify to bire bauji sahi manga salak Islam dharma de leja ku port sahi manga phabatri sahi mari danga leja ba ahum danga leja ba muslim ji class ani thol e adu gi akoina law da tamjaba na sibu yabra ma yaba ya da decided by court sibu yabra hadi si TST kai to ga article 14 gi reasonable classification am lei si su tawna do ni ko ahan ba ani subu numi tu di aya ma si chalani reasonable classification hit tawi hai de ba reasonable classification hai di kai no classification ya ba classification di si ai court so aya pi taw do madu reasonable oi do ba reasonable oige oi ro hai ta ga di test ani lei amana intelligible differentia amana resonant nexus test kawi test ani taw do ni intelligible differentia hai di si group similar ko akhoi icham o phajana du ubungam bodo o ani si tonga to uini phajana intelligible una differentiate to bungam me adu lurina si group sima khaidwe classify tawre si lemhore adu ga nang na smaina group ani khaidu isina nang objective tu phangbangam duri braba adu na resonant nexus kawe an si gi test hin tor kane adu aina khalina wakap nungkap semdok pasiga sahi manga islam dharma chat basiga karibu objective tu label ta khangde ko an si ma su ena kharmada it should be tested on the touchstone of reasonable classification say intelligible differentia and the resonant nexus sigi objective is short points myam lai re khana si ma soina tawna ani khatang masi ai su khangde masi gi resonant ji kaino na sima ade survey of se survey to bu si ma ngai de di tonga na eki makha da survey commissioner no hapa hojina district collector na taw hodoi ba district collector is government gi machinery gum bani na ko aduna sima su khatang adum yena ba lege do male aduga government gi property si wakap obe ya de hoji mama di government property wakap oya ba hojina government property ma to wakap obe ya de aduga government properties adu property na tabra ha so mu tribunal terang lepor adu so government lepsa do si su fakta dro akoi gi da lo da haraga akoi gi mi national justice ham lai ni ai khanara ai na justice mo sele fakta na am da adu gi type ta si national justice ta katang soko male ba ai sum naina ba da bo haidi sai collector is government office ha ni DC adu nemi adu na finance ma report bi khalan government decide to loire
adugi porama adagi di kwai maro na contentious parts yu ki sahi manga dum contentious oire ade amana central Waqf council ga Waqf board ka se state level the board cnc bera le re sum yeng boda composition de maro na central Waqf council dina union minister na sin ex officio chairman oire phare ojaro adagi di member of parliament a person of national eminence ade retired supreme court judge high court judge ade eminent scholar muslim law jum torme hadak semdu sin kaino kanda moi mayam se akhoi muslim na tasu yare mama ide moje muslim oi doba minister osu muslim minister judge osu muslim judge retire to ba ledana loi ba handak na muslim yaw daga su kwa minister dudi minister ta ba tai khaji di muslim na tasu yadore aduma farak tare se ade amana nupi ni yaw kan sibu yam phare nupi kha yaw sin phai masimadi yaw welcome tawi adagi di mp judge mayam du mama ngai muslim at oram do mo tasu yare aduga two member amasu non muslim oibi provision amsu yaw hi adu soire disi masigi central Waqf council ni somlapna non muslim the majority oibi yabagi possibility laiba wani ko adun oine haba nati future the masigi oibi yabi pot am lai kaino bon ade amana aduni secular so sok tabai tawna ka doji adagi amana ke saigi board to Waqf board si so amuksu adu so tawrisi mama he taro misina moigi kanom le electoral college hana mp gi mla gi ade mlc gi bar council gi mayam le adu marakta gi kano mi ani ni khanga ka election to to hojin madu du lo change taro ka dor ga government empower tore nasai group to gi 1% nominate to do government to do si hojiti muslim na ta su yare hairi bi so mu ko sima ade amana tu non muslim su yaur ani ade gi di Shia Sunnis the backward class muslim su hapsala ano bisi ade di nupi ani obisi am phai sima de we welcome si di women empowerment karigi ya nupi ga to oyo hangor wari wo ada sira su khara non muslim gi room se inclusiveness high government am phajaba inclusiveness to the si over inclusiveness or people ma laksan bam lai aduga si du contentious ni ko ada ama contentious tribunal na any sigi law sigi kari dispute leram basi tribunal decide taw mamang ide aduga final oiba appeal sate ba ko haidi aduga appeal sape appeal sat pa yade na high court ki power am lai ko mayam khangwi gada ba akoina khangi high court ka 226 luare 226 na ta 227 am yawri ba constitution gi 227 haisi ka no bu power of superintendent of by the high court over all court within the jurisdiction of any tribunal or anything ocean high court ki jurisdiction mu leraga di man superintendent obi ki power leba on tribunal se high court ki makhada lay do any tribunal state level lay bida adu makhada dum appeal chatpa yai ba ko adu di lay adu mamang de adu ni adu hojikti tribunals ki mathakta high court appeal se pasi mandatory oire 90 days ki batung appeal file taw ya do sima adu wam namu contentious oirina tribunal di court na tab court kum bhai tare haidi aduda judicial member non judicial member ka yor ka do riba ko court na loima judicial member ngak to oiba adu sidana mu sida mama ngai de di amen to ngai de di asai gi expert in muslim law ma hapa me compulsory housing di expert muslim law yaw dra anu muslim law gi kai khana ba sibu muslim law gi expert yaw dana khana bangam dori bra quran bible adagi di gita hanarak padabu atopna khang ba ga da khang de ko di chakholam ni leram ba that's different thing ni masi gi sima contentious oiba mali kai gi no haraka da ai gi argument kai na kanda sum da will decide ba court kai no muslim gi di Waqf ni wafa ni ji kanan hai tu na kanda akoina lai ka thengna ba da mu lagi lai kai kai da thengna ba da sumaina hai maya pangi parka man hai si akhoi gi si this is a Waqf si it will be decided by muslim law hai ba ko muslim law apply to do decide to do na ba yaw me ba lai ta ko muslim law na kai no decide to do si har kanda si gi ek si matungina muslim personal law shariat application act 1937 si da yaw si apply to in there repeal to do ko si makha da ne mo na decide to do si Waqf se ai ta ga di muslim expert khudam haibada company ekal ledara 2013 gi any company level company expert ledana adu gi expert na hujiti hamna re do hujina hapse mo to sum lok thore aduna khal madu gi reasoning puna maksi government of India na ko supreme court putho ani swa khani yetnarani adu case yam nungai duri handak case nungai duri di yam tore Manipur dei bu sumai ga chatla tawro bo si pangna tawda bane do handak di hekta koi taibi group si yam kaino oire politic oire caption na ada supreme court case tawro yam lai handak ti kaino ne party si list si basala roi supreme court ke judgment si supreme court judgment je page 1 satuli simu ko pale ba ko party da page taram oi thokhrani
ngasai adu basis ada after respondent adu petitioner je paidore yam nungai ani case en khamada haujiki 3 judge bench nga yaro esi larger bench decide to haira kini khala just mangana tare na to umchagi haide aruruba point yam yawri phida constitution matter ga si yauragadi just ani humna ngamoi baheng ko adu aina khamada constitution challenge oi ba khana ya points me am pu thokpira adu nungai do male mase ya the second round mu yam quick live second round la telecast to ta nungai akhoi chadinge ne case akhoi ju petition challenge khande Impact TV की प्रोग्राम सिंग असी लाइव अमदी recorded YouTube ता यंगबी की हाइब तारगदी YouTube ता हाना चंग की महुता GPay दा हाना चंगबीरो GPay की सर्च बार दा Play Store टाइप तौबीरो मसीदा Play Store रिसोर्स कोड असीदा टाइप तौबीरो मसीगी मखादा बाय हाइना ऑप्शन लेगनी मसीदा चंगबीरो अदुगा लुपा यांखैगा मापन टाइप तौबीरो अदुगा ओके तौबीरो टिक अदुदा नंबीरगा पे 59 रुपीस ता नंबीरो अदुगी मथंगदा कंफर्म परचेस नंबीरो अदुगी मतुंगदा GPay की पासवर्ड हापीरो ओके नंबीरो अदुगा ngaihak ngai Play Store resource code की मखादा use code हाइना बटन अमा थोलकनी मसीदा नंबीरो अदुगा account confirmed successfully redeem थोलकलगनी मसीदा GPay की मथौ लोइरे YouTube ता अमुक लाकपीरो YouTube ता चंगलगा Impact TV टाइप तौबीरो Impact TV की वीडियो दा नंबर की महुता लोगो दा हाना नंबीयु अदुगा join बटन दा नंबीरो Impact Silver की join दा अमुक नंबीरो मसीगी मतुंगदा GPay दा थाकीबा पैसा अदु सिदा थोलकलगनी Google Pay balance ₹59 हाइना मखादा subscribe बटन अदु नंबीरो अदुगा Gmail की पासवर्ड अदु मसीदा नंबीरो अदुगा वेरीफाइड नंबीरो मदुगी मतुंगदा yes always नंबीरो अदुगा ओके तौबीरो no thanks नंबीरो अदुगा Impact TV welcome message थोलकलगनी C+ दा नंबीरो मसीदा की Impact TV की प्रोग्राम सिंग लाइव अमदी recorded सिंग अदु मियामना येंगबा फंगबीरगनी